Ya ayah kunaon ayah? Aduh. Bala-bala guys, buat sama cucu, tong hilap ke meser di bu cucu. Bala-bala. Sesa pagi. Kalah. Si Wadoy kenapa? Ketinggalan aku cengit. Alus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepang deh di channel Putra Manglayang. Barudak dia sim kuring, sarang reng-rengan. Pas selesai ngaji, tong hilap, like, komen, and subscribe di channel Putra Manglayang. Wah, tuh, saksikan barudak. Apa kamu? Alhamdulillah jemaah berkah anak-anak kandang mau Dan mudah-mudahan ayah rahmat sampai Allah Subhanahu wa taala selalu buat anak-anak. Tadi kocekkan dari situ Pucuruk. Ya ayah kunaon ayah? Aduh. Terus di mana tuh? Cirebon. Sabtu Kak. Kamana? Kamana Sabtu? Sabtu nabe? Ah, ini ibu-ibu saya mah. Iya ibu-ibu kan ngarah rumpi itu. Biasa we wayah ke atas nadami. Naon sih? Waktu nadami. Nami teh naon? Kongres. Bener apa RT? Aslina PRT. Asli RT. Mana tuh RT? Iya, iya. Ini so sweet gitu. Ah itu ulah diinum ah. Iya. Kayak kulhu. Iya dibawakan ku nenek. Ayo ada sedetik ke tengah. Cirian. Kiri kanan kudu nama kiri. Bala-bala guys, buat sama cucu, tong hilap ke meser di bu cucu. Bala-bala. Sesa pagi. Nyari goreng yang mana tuh? Jadi bere. Di berenyo. Itu apa guys? Fitnah tente ah. Kami mau aju deui. Sareng kopi hideung. Kita nggak sama masalah Joy. Tas beres ngaji, langsung ngopi. Wah, nikmat pokoknya mah ahlina. Disponsori ku Putra Manglayang. Kak, kak. Kadi atuh kieu atuh mun kadi teh ngilu ka dieu atuh. Kemana? Kieu mun ngilu ka dieu. Sok kuat. Set. Aduh ah tolat. Oh, Set. Atuh ka dieu. sing balik. Ini tinggal. Aduh, ayo awe. Kuat nambru. Ini rebong. Rebok kieu teh tuh. Oi apa? Oi apa? Ya gorengannya. Kopi hitam. Gak rasa pahitna. Jarum kurma ya? Iya jarum kurma. Galun. Udah tuh. Ledakan. Nah. Pokoknya mah tong hilap. Like, comment, and subscribe. Channel Putra Manglayang. Wah. Capres malam berisi. Gua abis ya ayah. Si Jack bekieu.
udah ngegosip Enggak guys, wae. enggak ngegosip. Cuman menceritakan sedikit hari-hari enggak ngegosip. Ah, Omat, gibah nomor one. Apa ya kalau bersihan imah. pokoknya mah tengah gibah sapoe teh nyari awak. Udah gitu. Kabar Wan atuh. sarung. Ah, cek aku jeung Dawi. Kamerana tuh bisa kasimpan dia kasimpan foto. Nangsa. Tadi kamerana tuh bisa kasimpan foto. Nelpon Ah, atuh ka itu yang kasorot cenah. sok atuh. Lain nu tunu. Capek ya, Adin capek. Lah kerja. Ieu cengek serbaguna nya. Ieu cengek pami tuluh ge lah. Mun tunu masarang Nya. Nya. Kudu doa. Eta alat didinya aya gagaung we. Sareham doma. si cilik-cilik teu ieu teu dia. Izin. Akal. Mual ah. Batu. Oh, ah. Kadang. Kalah. Si badai kena prank. Kudu digalang laku cengek. Anu alusna. Nikuti. Ada sih ieu mah. Nah. Kowe di dahar tuh. Nastar lada. Baca lu maku ganas ieu ku cengek. Ganti. Nama lain Nastar, Nasda. Ada sih ieu mah. Buku digelang heula. Obi eta mah kalakuan Obi. Nya. Gehu mah geus ararapaleun. Pigawaian usaha. Ngopi yang badin. Sia kumaha mun kaduron. Seutik Mentak oge ulah jaya lah kitu pembalasan manja puji. Lawar. Mimi heula mimi. Milih ham. Aladi ani. Manis. Asal ini disponsori Rasa Leci. Kak, TTW tah nenek boga. Tinggal pemala boga jas, Bos. Kan barang yang bekas. Tong salah ketua manajemen TI. Manajemen Pumala ya tak. Kami lapar kan ini. Doi, nutup. Kemaraya. Sim kuring sakit wae. Sakit udah dipikir. Semoga selamat. Jempe ieu keur penutupan. Si bedul. Sakit wae udah dipikatur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tong hilap, like, comment, and subscribe di channel Putra Mulayang. Well. Hup. Bus.